Pozdrav ekipa, ja sam Faraon Siki. Evo sad, igru prije sam napokon bio prvi. Evo, tu je. A bio sam dosta i među top 10, top 25. Sad se poboljšavam, krenuo sam dok sam ja skužio sve kako to funkcionira, sim tam, imao sam 10 kilova i 50 gameova, sad se već popravljam, dobro. Duo još nemamo, Vin, Friend i ja, ali budemo i to nekad. Kada Vrbi rodi Grovića, vjerojatno, ali nema veze. Idemo jedno odigrat. Da pokažem mjesta gdje ja slijeđam uvijek ima munice i puški i svega. I sira i vrnje. Ima žene, ima sve. Pa da, eto, podijelim sa svojim vjernim fanovima kojih ima preko 300 miliona, skoro. Igra se sve brže širi, sve više igrača, ništa čudno, zarazna. Free je, nećeš bolje. Ovo zaverglao je, Zet je zaverglao. Da vidimo otkud idemo. Taman. To je ovo tu mjesto. Tu idem ili ovdje. E sad. Ovo je preblizu, tu će svi skakat. Tu ispadaju kao mliječni zubi detetu malo. Da bolje idemo na ovo brdo. Makar i da sam sad skočio, možda bi netko došao jedan, a ovdje će biti na ovom brdu 2-3 sigurno. No nema veze. Idemo skočiti. Treba paziti dok se pada na brda. Najbolje skočiti tam gdje je ravnica. Che pa son? Kako ovo? Jel ide ko jedan je iznad? Evo, to je jedan čest. Imamo gemištek. A sad trajfo, dobro, nije loše. Jel je... Opa, gdje je? Gdje se skriva on? Možda i nije. Tu. Da popijemo gemištek. Možda usput čujemo. Je li tu negdje? A mislim da nije, jer bi se već čulo nešto. Sad bi trebao biti ovdje drugi chest. Je. Opa, još jedan gemištek. Svi bomo spili neke. I opa, RPG. Da. Ha, što uzeti, gdje je krug, dobro, blizu. Sad idemo vidjeti. Možda ima još jedan chest. Gore na krovu. Da, gore. Ovi bandage ima ko Rusa. Ajde, rakete. Tako je. I za snajper smo dobili, a snajpera nema. Snajpera nema kod Todorića u Hrvatski. A bi si trebao neke zrušiti. Nemam drva. A imam, dosta. Nešto sagradimo. Mob gradite. Sad baci to se radi, znači tu još je i shotgun, malo bolji. Ne. Eto. Tako je. Ha, ništa. Ajde, poberi to i... Znači to ništa nek ostane.
Popijemo si još jedan gemištek da ne prežejamo. I idemo u krug polako, ovdje ovo je Salty Springs. Tu ima 100% nekoga. Još nas je 51 ostalo. U ovoj kući isto zna biti čest, sad vjerojatno netko bio. Ako nije, to će biti četvrti. Mislim da nije jer je tam jedna zelena puška. A ne, nema municije, municiju pobrova. Eto, bio je tu čest, znači to je četvrti čest. Tako blizu. Idemo dalje. Tu i tam se okrenemo. Da nas ne bi neko napao. Srušimo ovu buku. Mogla bi još jednu. Možda će trebati. Nema nikoga. Valjda nema nikoga. Ako niš budem vidio kad počnu pucat. Nigdje nikoga. Možda je gablec sad pa. Čekaj bi bolje ovuda okolo ići nek. Gore preko DD. Ima municije i puški za malo manji rat. Tiho kupao noćas teče. Imamo vremena, 33 nas je ostalo. Još nikoga nismo ranili, ali ubili. Ali treba širiti ljubav, ne mržnju, ubijanje, rad. Neko puca negdje. Snajpericom. Da me bar pogodi da bar vidim otkud puca, ovak ne otkud puca. Jevem ti ženo majku. Gdje se skriva? A, došao bom si. Rista nisi u, to jest jesi u krugu vjerojatno. Sad je mogao gore na brdo. Mogu bi se ovdje skrit. Da ja se kaj kula, teško bi me skužio da ak naleti. Da vidimo sad. Ovo ja se smanjuje. Eye of the Storm. Kaj tamo? Stranči. No, gdje? Kaj sad? Naravno čučati više križa me boli. Morao bi si kozmodisk kupiti. A nema ga, otkud je pucao onda?
Zdap. Joj, opet maraton. Maraton. A ništa dobro. Idemo ovuda. A nema ga, onda je neko sa strane pucao, nije sljedeće. Evo ga gore. Kod dreva. Evo ti, hvataj ovo. Hehe. Samo beži. Samo da me nema pogodila do unutra. Jel ima gdje koga? Nima. Ono da nema kad su već svi prema krugu otišli, još nas 18. Tkud puca, di si? Tam si, jebati pas. Odi, di si? Ajde okolo. Bravo, majstore. Beži. Hehehe. Almost. Dobro, idemo dalje. 14 nas je. A još sa snajperom je dosadna, bog te daj. Ili me ubio, nemoj. Smater, sad bi išao za mene, mogu bi ne. A mogu se ovdje skriti, pa. Da bi došao više. Inače sam bušman. Evo je tamo dolje lijevo. Malo smo prestrašili. Napunila gaće, vjerojatno. To fest. Još imam 2 rakete, samo... Trebaš printat. Još nas je 11. Čekam se smanji, ape. Dio, a mogla bi tu biti negdje do... Ne, nije, ali do... Evo je. Ček, da ostane mirno. A daj! Gledaj, opet cilja, pa jesi. Si zapela za mene ko kvokica za zub. Gradiš si tam pa nisi u krugu. Joj, nisam... Ne znam. Treba... Ne znam ni sam jesmo ste su. Opa, tam je balon. Ja ga budu otpro. Bu nebu. Evo ide. Idemo ovak napraviti. Ne to. Zaki nije puknuo? THX. Čutorica. O. To si poberemo. Ovo ima zlatni RPG, to je ovo. Gremo dalje, još nas je 7. Kakva oružja. Kakav game, ljudi moji, pa da li je to moguće? Sam da negdje ne prdnem na rosu.
to bi mogao polako. Možda bi netko mogao biti gore. Možda kad počne pucat po meni. Tu kad bi imao snajper, to bi dobro bilo. Sad imam tako dobre puške, ne znam s čega bi pucao. Nema nikoga. Krugić je na obali. Šla se 5. Da, 5 za znakova svijet. Još jedan balon. A to nam lakoša ne idem, ima dosta dobra oružja. Evo je. Di ide, a kam da pukne. U moru. Kaj bubu? Rekao bi slijepi bumo vidjeli. Ali nek se zamisli kaj to je. Ja me vidi, to je vjerojatno ne. Ko će to znati? Da, cilja me. Sad bu došao od nekud 100%. Kofon nisam uskužio. Sad bu ovdje došao s ove strane. S koje da ja odem. Hide in the bushes. Ide mačka oko tebe, pazi da te ne ogrebe. Neđe se čuje. Evo ispod nas. Sa RPG-om ide. Hnjo, hnjo. Ne. Daj mi za... A ne, treba mi za snajper. Daj mi rukice. Koliko nas je? 4. 3-4 zdaj. Gdje se puca? Hide in the bushes. Da, tu nema nikoga, tam su neće. Di? Kaj tamo? Dobro, idi se sad svi onda ne kužem. Svi, 3. Da, svi 3. Oba 3. Di su svi 3, oba 3. A idem ja u krugić pa. Kaj bubu, imam 371 ciglu. Moram si... Aha, tu si. Jebaš ti pas. Odi, dođi. Kak jebote, ker kravi. Mi toliko skinuo. Di su?
Aj ga, pogodi više. Ne, joj, završili smo drugi, jebe. Dobro je, nije loše. Nije loše. Auf Wiedersehen.